Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya Musanze Update nk'uko bintu bigenda bikurikirana tano kwa tano, uko mugenda mudukurikira gatanu uku kandi tubagezaho amakuru agiye agezweho atwika ashwanyaguzwa. Mu by'ukuri nanjye Fisi Nzayikunda Imana kuri mikoro ni njyewe uje kubana namwe. Gusa reka manze mbabwire ko ikipe APR FC ubu ngubu yazanye umuntu rwose ugiye kuza kuyifasha, ugiye kuba atizwa n'ikipe ya Simba Sport Club. Gusa mbabwire amakuru mashya agezweho rero, ubu ngubu ikipe APR yasize uwitwa Ombolenga Fitina, kapiteni wose wa APR Football Club, ndetse n'uwo bakunze kwita Nshuti Innocent. Uwo mugabo bakunze kwita rero Ntibazonkiza Saidi. Uyu mugabo ni umusore wo mu gihugu cya Tanzania, aje mu ikipe ya APR ku ntizanyo byibuze y'imyaka 2. Uyu mugabo rero akaba aje muri iyi kipe ya APR FC, ntago barajyana muri aya marushanwa ya Mapinduzi. Uyu mugabo ngo ni uyu mugabo rwose numwe mu bantu bazi gukina ku 10. Ubwo rero reka mbabwire APR Football Club abakinyi ijyanye muri Mapinduzi Football Club. Nibeshya ni Mapinduzi, ni muri iri rushanwa. Reka rero manze mere kuri rimwe umunyezamu ni Pierre, kabiri ni Paveri Inzira, kuri gatatu n'uwo bakunze kwita Mutabaruka Alexandre, kuri kane n'uwo bakunze kwita Niyigena Climarengre, kuri gatanu Nshimiyimana Yunus, kuri gatandatu n'uwo bakunze kwita Ambawoma Victor Chukwemeka, karindwi uwo bita Mbonyumwami Taiba, ngira ngo ku 8 ni Ishimwe Christian. Jase ntibeshye, nimba ntibeshye 8 ni Ishimwe Christian. Hakaza Ndayishimiye Dieudonné, hakaza wakunze kwita uri ku 10 ni Niyomugabo Jean Claude, akaba ari nawe uraza kuba ahetse abandi. Hakaza ni Mizi Ramadhani Banga, n'uwo bakunze kwita Banga Benjamin Salomo, uwo bakunze kwita Ruboneka Jean Bosco ni 13. 14 n'uwo bakunze kwita Shalafi Edini, bamwita ko bitari kuza neza, Sharafi Edeni Shaibubu, ndabona nawe yaje. Shaibubu wakunze kwita Kwitonda Ale, Mugisha Gilbert, Nshimiyimana Ismael, Amadou Kada Mose, ndetse n'uwakunze kwita Abomka Mose, n'uwakunze kwita Samuel Sanda, uwo bakunze kwita uyu mugabo ko ntari kumubona neza, reka mukurure Abdurrahmane Arimose, no akunze kwita Buregeya Prince. Aba bagabo rero bose nabo APR Football Club yaba ijyanye, ikaba rero ijyanye abasore benshi. Gusa nyine hari n'abandi bakinyi nabo ntari muvuze, wakunze kwita Katega Elias, no wakunze kwita Apamu Asongwe Bemoro. Ubwo rero APR ijyanye abakinyi bari mwigeragezwa, abakinyi 4, uwo bakunze kwita Abubakari Musa, no wakunze kwita Samuel Sanda, uwo bakunze kwita Abrodumane Ariomo, ndetse n'uwo bakunze kwita Katega Alias. Abangaba nibo igize. Gusa Nshuti Innocent ntawe uhari, n'uwo bakunze kwita Ombolenga Fitina. Abo bakinyi ntabahari rwose, ntimuzagere mubitega. Ikipe ya APR rero igiye guhaguruka mu kanya gato cyane.
niyo mpamvu rero nkubwira ngo nawe kanda subscribe kuri iyi channel yacu, reba rwose aho ngaho nawe uhita ukanda subscribe kandi like share, noneho tuzajya dukurikirana. Ubu Musanze nayo izanye YouTube channel, mujye kuzajya mukurikiraho amakuru 5 kwa 5. Umunsi w'ejo nzabahereza muri Murera ni bande bari kuvugwa mu ma transfer. Rayon Sport rwose ni bande izanye. Bye bye, ni Fils Nzayikubona.